nigo chitigare chiteka 15 elinde chirage chinsa ibere tuli rero chitariki ya 30 mutinyi 11 mwaka 2021 twabwate enkwana na omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Daktari Joash Maangi na sentunde ntangani okubwaterana kwebutaseni korwa sorongoro rwa Gusii anana korwa se county ya Kisii ebitaseni bunabone getaseni kya TV ne radio ya Getembe getaseni kya TV ya Ndizi na boigo Kisii Hot TV korwa sensemo yechi radio nigotore amo na Kisii FM Radio Vuna na boigo Sayare FM asobo amo nigotu abwatranire ele kwenda kibuna yo murigereria na boiga yo motegereri ngotonyorore linde karotoko nyora baraye abatu abwaterana kwenda kibuna kwanyorire erobotieri bako nyibeka kurwa sensemeye elitalia nenjenjo bongaga tokobwaterana yo minta sensemeli ende abondaga ni otumanyie gusoma nyumurigeri na boigo motegereri elieta elitalia ne pride na calling ona etoko gusaba nyaro ko bamona into Memo no mwancho muligereria na bego motegereri kurwa sense mende nigo tubwate Jonai Mumanyi oyora sense moye mitambo na bego kurwa Ndizi TV na ndento tubwate Alois Mose ora sense moye kamera Kisii Hot TV Rogers Gichana aka Kakasungura na bego kurwa Kisii FM Jadson Gichana no ale ime yenyomba na bego kurwa Radio Vuna tubwate Brian Nyachae na Joseph Obwoge na korwa Sayare FM na otorenere Dennis Zadok umuntu muligereri na bego mwancho motegereri ogusaba gwitu nkolinga kabena intugo chakira bono uikomo elia karutugo kwana eyamase yamo no mokonyi umugavana we county ya Kisii Dr. Joash Maangi omo machoge njekina kiyo kamanyete andegati deputy governor omo ligereria na baraba araga nikomanya bamanyire no mokonyi w'umugavana we county ya Kisii Dr. Joash Maangi ko mbamanyeti amangana aho guchimye igo asentunde yo mwanchwa deputy governor igongo ko muligereria ni moyo Daktari Joash Maangi nelete daktari ngaidi kuruya okay mwanya getinga se mwabeta bwakirubia byomono mwindevyo lideliana ngo Joash Maangi tata akoro kugongera tatu angoro Joash Maangi gongera buna kwa bulingera ese omuligereria nga Maangi no ngano gongera seito ndia gongera village bumachoge sengera bosoti wode nande nje no muwakile asogosoma somerete chiko ande nasomerete kurwa primary school ya nasomete school kurwa itale primary school ngarwa itale primary school ngakagenda high school kurwa sawa high school lisiaya tonakora ngakiri ton like ngakiye ina bana mubwate 844 ndutu akogenda paka form 4 tumenya kuro tuagenda form 5 na form 6 tugenda form 5 na form 6 Maranda high school kamikuronga Nairobi University kanako Nairobi University ngagenda Kenya School of Law kanako Kenya School of Law ngaja practice law Nairobi mpaka mwaka 97 then ngagenda America kionana America ngakora shiro for some time na ngagenda school kamenta masomo ngasomera edigir kukonga Juris doctorate degree and doctorate degree in law and the third ndio sababu kwa mwanangia kwa garango daktari yes tindi daktari bukurwali onde daktari ya masomo and njeno modebiri gavana usoma kwa nyibu mugavana ngwae tua chole tunere in 2013 na tumefanya kazi pamoja paka 2017 tokorua 2017 maana togenderete mpaka bono ntutigalitie emitinyi 8 kasi maambitara moja so tuwate emitinyi exactly 8 months tumekuru office maikuru rambe gavana after tuwakolire ekipindi eke biamona sana
Besana omancho muri ndonse sole kwa igure mo pomugavana we county ya Kisii Joash Maangi onyare gwa kweresa ereningo nande bono ne kinga kintu tukwarira ni beno nyare ko bamura intwe ikomwe wa ereningo bonande ningani watere na mutigarite metie nyimeke muru asobisi nando mabaso bugavana no nyare go tweresa amagenda ri gwa korire gosinga kyukore the development ya county yetu ya Kisii as okore the development obo maene mbulinga ntora akora kiriwo kerege ntutu atete gukora lakini tuatemire inje kronkwe twibekera max yongorora ngata butegete 8%, yani sana sata siko ikomkuwa nini kwa sababu usikurigire buna boniga in 2013 ngo abantu bahotewa sana nturalo spara lakini you see in 2013 ekero tuwe chole tuwe amano nekero tuwe lokole campaign 2012-2013 abantu abange tuwe lokoraro busungu unembura yatuga tuwe logoikanga tuwe lokoraro busungu lakini boniga 80% of the roads in Kisii are accessible na bichira abanga nchiringi ya kabisa buna mutage lakini nchira accessible tuwe chigoire tuwe chiripeire tuwe bekiro morom bono inchendo chinga asikusiga aboniga embura netuwa ngaki 8% ya batonga kabarenyo wekabare nyomba bono ka Kenya itera magendero narali namba ibere aige town ya Busungu otuwa bwatera amaje the main road yoka na hospital road bono sikuche town yeye chiring road chiram ya bere ke abiku kiraseta town ya baro awate abangira amune national government ya bege everything no you're wrong ekro wacho rubne governor inga buno musacha uri nyomba umuchi umusacha uri nyomba umuchi igakorigie ndagira oretera abana umukunguja gukunga it does not matter ngayo musacha yerusie ndage so it does not matter ngayo ngwae agenda karete ramko hata kama ni national government ni even if it's a donor but ya koretwe because ya created the environment ingia usiko bolinga ine national ngo bolinga ki nkie pare yetaro sere tumugore usengie taro sere Nyamira nkie taro sere tukilgolis ikwende kilgolis nkie taro sere pomet so kwa sababu yobura yubia nobu amatobia ne serikali ya igoro now igetigia gatatu usikuligereria tinya gitari amaene boni gatubwa the Kisii level 6 hospital eyere enya gitari ingia saidi asirichini yons boni iga enya gitari yeto ya level 6 igie kurwo compete na ratios in Kisumu unabuo maene enya gitari yere level hospital ugusaba abantu bagusihi abantu banyamira abantu ba Transmara abantu ba Migoli abantu ba Umape no ba uje bosonga ini nyegitari tu arosiri amno mugabano ngwaye ku 2013 na nyegitari yeye tu anyerose irie o enseme osomelia teaching section it's now teaching and far hospital bono for the first time region yeye engi mabaka Nyanza region yeye yons paka Kisumu mbono tubwate enyagitalie egosomye uja ku produce graduate ya medicine omanyagitali boli uja kurwali abantu abotule lugabo songo omanyagitali in collaboration with Kisii University ine sema yo kurwali other than Kisii level 6 hospital and tubwate chi hospital chikoro kwa level 4 hospitals chire sirko level 5 chitigata ke go level 5 yabo Maran Hospital ya kabiri Nduru Hospital ya gatatu Nyamache ya kane Nogembo gucha ikije ngitana chirochio ambao tuko karibu sana tuatemire sana tutagide chito chigende the next level chigende chibe level 5 below those ntubwati ngitali chinde na chirochio chire level 4 na chire bya ngitali ya Kenya
nyagitari ya masimba, nyagitari ya bonjal matang donyo kawana yabe nyagitari ya yabe. So nijinya nyagitari na chiro chirange na chiro 4 chiro chiraba tayari kwa wale 5 ne jinata inye chintangani, lakini chiro chirange. So kusema ukweli tumejaribu ensema yokuruwalia ya health, ensema ya afya, ensema yo skuru education teri developed gyoka neji polytechnic amo ne ECD na musikuligiria tuatemire kuagache kirasi kemo kurutua ansete at least kire ward bono ntubugate birasi bitatu tuagajite bitatu bine tano tuagajite ECD sabana baitu bakogana amade musingi bora maisha bora. So kiroko umwana musingi umia none skulu yayo jako bengi ingia simuso kuligeria ebirasi bita tuagachi na utoa ibirasi bia ECD egendo kende chi polytechnic sema yi polytechnic. In fact I think nyawale polytechnic I think you're polytechnic. They are the best polytechnic in the country. No, you are the country ma. The wongo chinya wongo su. Na ane tu atembire kwa chi polytechnic chiga to answer with the 2 polytechnics to a computer so tere mwana kwa ne polytechnic also kumanyete omedo to me computer. Na ane ndogendere. So ensema ya masomo oroto masomo tali involved. Lakini nara tuatemire na ando manyete nebanga masomo tali developed oika obora yubi yabo create environment ingia ingano na bana ke basoma primary na ke basoma secondary baba environment ingia ko baita matem na to provide a good environment and musikurigel bia o maene ku 2013 school je usiga iga mbiye chi okora no chi wa be among the top 100 always Kisii school Diokindo high school Kereli ya Bururu ne school chi apire chi among top 100 chi nyingi sana. So amaene to temir endo kende ense moyo environment obanyete ekatu akinete kale njeko na akinete kero mutana wata kale yaye setogalia orojindu arongo alikuruko itale lia koiro abantu mundu kwa gutambuka lia koi yakoira na ndu aliko ndororo bana bali banyitu wakontimbana bakontimba boni gabona to kwana orochiro litale ndiyo yandu abeira kalbo chino chichia kuruke tionko kiabere kuna tionko amaje bono no nyino tawa kontimto waki kiara maje gota you don't need even a bridge itare utambuka orochiru alengo orongiru alko iraba. Kwa nini? Kwa sababu tuasimikire metemelingamu roche mono imetemelingamu ya nyura maji ya kulirama na ndi problem ya climate change. So ntubina serikali ntuwaitiri chiko digotebanga togosimika mulingamu roche 4 kilometers to the 4 meters to the river. The nearest otege almost ora ko muzingamu 4 kilometers. Tane to encourage abantu nyebisimeke melingamu awe kabisa kuruchindo chikiango kora chirama amaji. Bono tuwaitiri chiko na tuwabekire nursery ya chibambu trees. Ebambu tego itamaje and bambu na bego tumika commercially. So tuwabekire ebine bintu tuwabeki tuanyale tokokora na ndalo wakikisanga turende environment yaitu. So nabonda ngendere amana nambang tu akolime county, and this is why ndugu yangu ega situ anyekolere inche no mugabano ngwaye tu akolega sinjiro mugabano ngwaye kisheria bono wikachari taye next year
Ponde ngakia barami to ko boli. Ine gastu akorire no governor. Paka ambulance chance to aveki. To avekire kire district bor kire county. Na mangana ya ambulance mu tata understand yes ya ruete. Otu alenge I don't want to mention ngai. Otu alenge campaign 2013. Tukanyoro mungu no yomo okuhirwa nyagitari ne gwirubaro. Tukabatebia nga gakimogoto chora. Mogoto chora tungwaye na Maangi bine gabana no debiti oye. Muntu takoiru nyagitari gwirubaro nande. Nana mare buna tuwa chore tuga tukareta chi ambulance pono kire sub county bugate ambulance ikuira bantu nyagitari. Ase moyo michezo moje gaiga Kisii Wusi Stadium Boniga is the best in this region. Again, if we have the Bakayaksu, we have the Bakayaksu. Bono, Mbari as I say, Mbari about Apana, a national government. In Girene National Gitani, the Mobe Gitani, the Mugo, because so ya wongos member. So to attend regas, and that is why ngoba tebya bana baminto confidently nga injibuna omukonyi w'umugabana tuakorere neregasiye inje manyete astuanyeikerie na nje ndonerete nyegendererie egasiye tuansete ikiagara because of time bine biro tutarakora lakini no biro program so niche una Maangi inde tayari kugendera negasiye tuakorere no mugabana ngwaye bakabone. Mimono deputy governor se eroboti yobwagare igoro yemamagendera mwabere mukora no mugabana kwa hoko kwana igoro yomugabana na ebuno mukonyoye obwa mate no mugabana andagati keroto kogenda bochorwa mwaka 2015 ebere ngwa sugetaka ukagenda obo mugusi ukamotiga se kiamagia ODM lakini ndo gachoka irana ndokeya na igweta abandu baotanga the prodigal son oiranire kurwa umwa twaliro bwa mate ngakichinde bate aborobo kendo ngakichinde bore liberera boni go bwa mato buna kibole na ende mugabana nacho kubwate siase eganga yayo ko mugabana tata na yoko nyolirete ongaga jo ongaga wono ongaga diango bole yake intue mwanya bantu no musacho mide nyomba no mominoye sangine na bokonyora swe transfer otebanga lero umongina otebanga usumusacha otebanga lero morogoba onate gitendi nyama umongino kana ngapana lero morogoba abana bade kuli macaroni bono no ora nyaro mukuminjira nangaki njire nyama ata gituko no munga ngapana abana tiga kuli macaroni bono go mwatikani ikono mwatikani so abantu kumenyetamo amokonya amwatua difference in opinion lakini nje una Maangi no mugabano nguntonya gwetana hata siku moja but gora differences kidogo chia nyomba kikasi ni kawaida tuwezi no opinion kawaida ande te angote biga tata in 2017 yote abangantu alingo bomo kwani kiamangiri kwa bomo China rudo diam ikiamangire kuruko mheshimiwa deputy governor abange barenga so go barenge bamole Jubilee abange babo bagwete gucheka rugwiranete ODM ogaita no abange barenga ali mbabere go sibatatu igabayete buna bono Jimmy bondi angote yu mwana mindo ngaga that is why ngo tebinga siasa ni kujibanga eka tu ajitamo in 2017 buno bomo otuwa jitu buna bogusibons mtu abate manganakia tu manganakia abantu ba Ford bibomba lengo abantu ba Chibiri balengo abantu ba independent balengo 19 lengo kurudie mnantari jibigana lenge mwako wale kurudie so tulikuja pamoja tukuane with one voice again tu arote abankelinge kromo kuana with one voice no na kromo ko president na anda maana tu ida ko president chipara ko nchia kwa mire kidogo no chibano tu watera mkira keras so
intu atete ne kia mtu akoro sikio bombo mugusi tando ngaga mangana ya mutu nyo gumbuli mangana ya lioka inche no mugaba none oduskaine nando mugaba none ingo sabanya sai amukune nkoro ambugatesie igenje ndagendere nega singi agenderete inche amana yonya gumbuli nga ODM wapi nini ngasinjira deputy governor ya ODM kwenye kuunga na alisaini bona ande ninki kombo ngenda kombo aye tada Jadison kwenye kuunga na alisaini kurudi yam lakini mo deputy governor naki abantu abange ko kwana bale iskalina ndiro hoja kwa ga na likwera naga pone elina okubega tene ni na aya no muntu ODM gosini gore saidi nakyo mwanju muligera no motegerali autakama yaki ngai omo deputy governor musimamo wanga aina na ka ninga ta kombengel mono abasungu wata on kidon work too hard to push me to take on na kuira niri na ote birianga nche no muntu ikamakia no die moko muga jora na ODM exactly abangi arafu mheshimiwa watere na gavana ogosaba kubwati erinde nayo manye orusi dieli chietigale arabata kubwatsire umanyete omwana sawa ko nande omuntu kawaida bunando omuntu kawaida iga you must always hope for the best and I don't want to spend time on negative ine na tumetinga uona rather than but hapana ngoda ngombe jubwati mugabana ugiye kubwati na mimi naomba Mungu amuko na nkora mbati I don't want to spend time on negative energy mheshimiwa ekarotwali ngase omuchango nsemo ya entanda the deputy party leader kiama ya ODM omugavana Oparanya na ari ngaroro agateba bona sengencho muri batatu yatagete mogende musiekerwe rumu moigwanane consensus mutaigwananeti yoli bono mogende nomination ya delegates kegosinya members live members was members ba ODM was the direct nomination as even to be no mheshimiwa deputy governor ngiriki ko support consensus musiekeru moigwanane mogosinya na lenda yonyegene tenga ndo gusinyana ekiagara gaki monya vere mpore expression kyo musbati minto musbati nsigete sana cyane tongera gakwana bye sana bateba nga umuntu abuko itobo obote ku idie for the sake of the county so that is a very good start you want to sema ngotigire apana igatebete bianga umuntu abuko itobo so any one of us among the three of us umuntu abuko itobo te idie gratoro serikali so Maangi na bago itobote cyane na bago itobote ongena bago itobote iligaro yo muitabe gaba bigabana lakini andrende isikurigire rubuya amaene abanda bonzi mbobwate birogo umugagongeri no museneta bono igata itamwe ndangani imugagori atakeire unamusigete iga agenda no museneta bwa ugaye umongi na cyane n'umugwimendere agenda n'umugwimendere bwaye inche uno mo deputy governor mbara wadanga di governor pona jiri ngane yukondusio governor ngiro gosigaye ose ngayo yukondusio ngire gaye mwaso ile room e ibon ko discuss mo nande ba kodina di ya otigira nanda semia ka etana ichikondiko ngala ogotigara di for another 5 years ichikoli ote bango ko deputy governor miaka 10 2 terms miaka 10 so tingo wa deputy governor so boniga ansa kunaranga uyugwacha ko interview lero mugaba no utakira next year ndo tuituiwana ne alafu tutatembea pamoja and siasa is not a matter of life and death tunatafuta hii uongozi kusaidia wananchi wetu sio lazima tupigane burumo nginajana etiatebete abantu nabago itobo obote so tintagiti bono ntebe ngan ngochi itobo obote but among the three of us
abantu mbaje baitobote igiye tuonje ngani ngoko genda ngoja ko bwate kirugeke agendere ne gasi omugabano ngwaye asanye kirbono nane njendo jenga uyu ninji ngoja ko gendere njendo ko gendereria ikyam ninjo mo David gabano yana ko wolinga giyo mugako ngongeli no museneta omunge na Janet no mugumendeo ibire bar no hobire biragenda ande so no bako ande ndi birugebyo na inche buna ngakina bategi ngoko di gavana so no okurusi di yo kaiga gavana litigale biyamona sana omoncho mulireria omokonyi mu gavana we county ya Kisii Dr. Joash Maangi gakoteba torusidi gavana litigale miakanera nakia elinde bali bahande kyara serikali ya county ya Kisii ne bwatabara ya abande barase ntunde ntangani unabona mo senator nentunda ya Ntangani nawe mo county women representative nentunda ya Ntangani ereko rengana nere gasabire baro bagenderere ekyarere tabwati asara gendere lichi koliamo yamuteneniri karatoko gendera asense me bono mwancho muriria nabo mwancho motegere korwa asense me yontegerete korwa niontegete korwa mabagaya gochiase abamintotora mona barabuga iga linde ondo bwate libuli gochia somo konyi mu gavana we county ya Kisii abega kumubolia mu gavana mo deputy governor no alega iga linda ba gako bayireneria korwa sensemo ya bali kibami ntokoro bitaseni binde libageli ni gonko baonde obwate liswali mu ruterango mo konyi mu gavana Brian bien mano your excellency bien mano konyera ko bagoko ene tani nende omwanchi wikiama kya ODM ekyo umurayo yotomaitengani gara mangala yekiama na hotel umashino wa Raila Odinga rati amara yekiama mbodi igroibo kabana bwa yes nakigito to kobole nakigito to kobole omu machoge no mogusi naga niko manyanga andake in terms of koba a political direction engake mo mheshimiwa kwa bero kwa bagoko beko byara aso kubwateranigwa andake kerikara koragana ngo kwalenge kubwateranigwa no mukonyi bo murai wense timeti mu machoge no mugusi akaro bai kuligerete nende bagotegerete mbanyare ko bago kwegena muno murai oraba political direction ngenjera nere tokogenda ende tutali nchireyo tata ndajero mwana minta Brian yes inche abagirango batebango ubupimo oborombo asaba na siasa barusiga ondete yamade ubupimo oborombo kuna Maangi na yamade ubupimo oborombo in 2017 mwate birenga tuwalinge grupu ene na bantu wange saidi ya 13 ekiro ya igete iri tuwalego kwa na bantu kiro ya ikaba songo batebanga when the time comes kerenga kiyaika pono to decide nga itogochia wise kunyora nyamwalingi igasi TV ngakiria ona atene to gemba se president yere ngatangaza nga inche ndo jasengochia onye to kombwatia nkubungo yandole koendolenga 2017 ondubwenzi utambwateti gachietenga so ninchi mbwato borombo maite kupima ngaitoko jigo so abana siasa bali bandu bonsipi bali skalia bandigererie tibandige ora asengo tajako follow my footsteps and you will be elected balia batabwati my footsteps bachiete so ngakinguru mwerekeo yes mwerekeo no ngendete kuro boniga nando manyi saingiru mwerekeo telas mo ende bitunu goranzo wake ekerere ayata bona turu ngindikire tuchi mwerekeo turu tangazo bitunu goronga bona achire bitunu golbe egeture na hena bokoranga kinga Maangi aligere tigo ase Maangi aligere tigo chia oinoro mwerekeo nando yote bikubati Maangi oyingo sirale muna abantu batawadi Maangi 2017 basirete ogwate abeguri ya mumachoge manyete njeno mumachoge lakini njeno mo deputy governor of Kisii County amangana ya clan political yani clanism we need to move away from this clanism ekiagera machoge bangakira bon speed
kero yomo tingo bagabana Okay. Uikanyo ile tena kueleza. Uikanyo ile chikura kuri nyumba chinde. Nande kona abeire umugabana. Tari amucho ujokorega. So mundu tayo ora tebe ngana ile chikura kuri sikirani kia hiyo yoka. Wakirani kia no wakira yonspi. Uikastiro uri chikura chinde kuri usko manyekoira. So ekeronkuru political direction tero macho kangoira. Onkunyera usiengi ma chikura tero macho kankoligia lakini ninyi nete dinde aba minta machoge baba batangani kongake ngere tukuli chino jeske kiagera you know politics is local. Okay. Yes. Your Excellency kwa skake ukisikiliza kwenye totara so lakini ndake asuko beka byomo gusi kero tokuligereria record from 2013 na go 2017 almost ekerego iko mwaka bwa bochori na riogo switch gears maybe mugusinaga niko manyanga is this igoro yabantu amagani yabantu mugusi guse this is personal. I think you're wrong. Like now they're building it a subject. You think that you discuss more. Not that don't discuss in the get a substance in the about the substance. Tata. Nanya kurudi ya mnunit kilimorio lioka. So ngakion devon and hajir. Nanya kurudi ya mnunit kilimorio in one day. And frankly speaking, I want to avoid that discussion. Correct. Yes. Your Excellency ningani ngananere bwata banga gatia balimanda amirre tobote wikirwe kyo governor mwa bero ko mo gote baninga abande na obago itobote timaiti nore quoted as a gazeti ya mo gaiga Kenya chitarike merongebere ne ya monga kero kwa le kobori unga to be precise gazeti ya The Star kero kwa le kobori unga maybe option yo kobori kero ke bunge from Machoge. Is it one of the options or anyarko bagoko ira? Then you answered ukatabanga you will be the most stupid person if you were to accept such an offer. Tima iti also kwa vero kwa goko bwate ni gosa mangana arago randanga maybe another option yo ero maybe ne you get for another seat other than the governor so that to create that balance ya say bali bakuri ekeroge kwetera se etigiti kyama kyo ODM. Maybe we kango mugusibi ego renga nei. Kwa tebru bianga assistant ngabakani ngatinko ganda bochu because na whatever wana ndini go singo na igena ire ne injenanya tiango tebitata injenanya korengeria ngakero kende nindwe keruo ndio kubuli kyo bugabana ngara kubuli kyo buchumba not even one day embi ndikenya kurumunwa munwane injenanya gotebanga nindwe ndio kubuli bugabana ngana kubuli bosene indikenya kurasa munwane nje no bugabana nguliye. I have three options. Baji option is so option number 1 obugabana, option number 2 obugabana, option number 3 obugabana. Njiro obugabana ngoli. Maybe your colleagues at the negotiation table bagusume such an option. No. Omanju muliya nigo gendete gusanga mahinde amokonyi bo gavana bwe county ya Kisii nigo tugende gusuka bosio karon kwaliga ni Chadi na ana kubata riboli nyaro kuboli mo ngeni tubiri tukirero umanju mutegere no mo muligeria gavana gantura na deputy governor amamito bara ore masuali ya deputy governor ikongo genda deputy ya asset department ya agriculture political competitors ba inu asa umubunge udakoreti no yako tabanga nonye koko chakosoa asekrugeke chi project njiri cha getu na serikali ya deputy governor Joash Maangi and governor James Ngwaya mona kuna onya kutara sigura avocado factory banana factory chicha cha getu na serikali bere sanga semona maje enta abantu badari kumanya serikali te cross factory serikali yo cross environment investors baja baroshi factor mnabono in South Mugrango factory ye Messi mwara moisonde the sugar board njaye company licenses ni chance cross ye factory that is in that's in a public domain into abwate initially into abwate umaiti ndo the factory ye avocado ga Nairobi town ya
umuntu ulia gatebanga tiga yani atebanga yakonyora asara kwa sababu asara okombo bari kumchaji wesi nyingi atinge bantu baje no musungu bakamwimugiririgo digo lya karnyora asara tugatebanga soko konya factory yagendere tiga tuagache umaje factory gwende building tuagache building building tuagachire building ono another investor ache nero decorative equipment and process chiafka building ya tu arosiri tuakole ono serikali teliera kwa manufacturing serikali kwa processing tu create environment ono no muntu kulia kuna ayega chari sonye kugeto no bwachi basichie toro njua sokorani factory avocado so tunakaribisha what the same thing to factory ya matoke banana factory because tu anyatenga abantu baote banga o ndubugatie to gochaji kujiba sinyi tenga to kubagachire she to kubagachire nyomba lakini muntu ajikubeke equipment nayo manyuru je cross factory nduna serikali we have created the environment a very conducive environment to achieve step ahead to across area shade enyomba bona oyo tayari bona to enda kwa marketing and this is one go de bianga injinda kenga ndeke to jini mati mtu akole bono ole to mundo mwata kumenya stua nsiri tana stua iki jiri mati stua iki ndio sababu ndeke ngendre iswalinda kubori igoro ya abantu bonaga serikali njanye ko tumachi basi chemba chichipasa yes nja ko resa bategere naba ligereria nga chibasi chichipasa chiko kra financial year asemo nega abantu ko banyo risembaranyo ama de covid njacha covid ya ndabia na mangana mangisa ya ndabia mangana mangisa no ne skuru jesieki asuru skuru jesieki so ntua misio mwako ya mogabu otutaruete pasa ko sababu ya covid and covid was an emergency so chibe sachi awete directed tikaganda covid and ubona buma na akuna haja tunyo kungaina na umwaka noroyo omo tutaruete pasa ko sababu chibe sachi covid na kweli pono nyasaye ndo jenga ngwanja covid yere so we shall come back to the normal routine yachipasali asemia kalisi wala ndio asemia ka mwamira serikali wale mwaka ukianda chiskuru chirichia ECD abanga babazo gutase Kisii county kikota chiskuru chia ebyasi byanga chiri asana chiskuru kwenda kwa nyoranga bya chiagachi trakini nze chibe kufuno twaresa ngoro ya ECD classes na abantu bari kiru na ki amarajo zinaro Jackson bi mwana sana kusudu swali ECD teachers into to weta batangani once kulika Kisii county was the first county kulika balu by ECD number 1 number 2 into to weta batangani kwa ECD teachers a scheme of work at counts bakana mbona bararu so and say me you into tutangaine na ase virasi tagito nguboli gatata chiskuru nire ngachire Kenya gusigai steva 700 primary school kile primary school inebuata ECD class ono tagito nguboli tata iga onye tutebenga tuagaje every financial year tuagaje class kama wasibibire in award so award what school kerokende 20 was school sarasi nyetu agajiri birasi bitatu bya ECD you will not see it it's a drop in the ocean but we have done our part on the budget so sometimes we got to be realistic so ora renga ntora kwa sababu igotaka torosie na hadi tutaka torosie ECD class in every primary school that is our goal lakini budget chiwa sijukuru tokuzi Nairobi njiroisa na ojo sana dua ajeka asia kama bibere per ward per year so bono roje onye school what is birasi ya primary school that dua ajeka birasi bitatu 7 5
Koso gocha waranga ki birasi mbi lakini ukweli tumeanza even time we want to finish tutamaliza. And that is why the national government, that is why talking about insisting to way that 44% of the national cake in a county that turanya jibe chise ine to sirivi devio ntswana jibe singe jutkara Nairobi. Memono Jackson Gichana koro Kisii FM obeire ago wolia konyo mugaba na maswali asichinga kiechi ngobaira se Dennis Zadok koro Sayari naye Dennis mokonyo mugaba no araiga asante maboli yao. Asante sana ndio bongaga soko ngari getekio ndio boli mokonyo mugaba na se county ya Kisii Joash Maangi maboli yabere tuchukule kwa rando chenga chisa cha tomya kinsana rando chenga acha mtugenda kimonge tutuguri chisa bire echego mbambia mokonyi mugabana ase county ya Kisii Joash Maangi wabe kugosingira na kotebanga tusuka kubolia ekiruke ende ligora kikubolia umugabana kwabenye omokonyi mugabana amo ne boss yao yemisongwae asikiruke kasi myaka kianda bono mwabeire mugokora magendera mange nane gwateba buli tangani oise kuboli kwa maxinari ngamora ewe goratebe gara batana tatu ase 10 oraisa ko mugabana nikike obuchi gukora etofauti mwako gocha ekigia sinyere gukora nekero muri ne boss yao yemisongwae diswali lya kabere nebe oburaise kero tokurigeria bisa kubinde nigo bigenderete kwebanga asobocho lyo bone gogocha weterase okuwagacha ebyama nebo oburaisi egesabuke mugusi obekwa amo kitabwati ekiama ya kisiasa byamano sana mate diswali rukomboligia sana nga inkingo cha okora next year ntara kora lero ona hote bingo cha kugendera negas so onye tuarosire para tuanye ikiriga ngoja konyagendere ri kasi endelee tutaendelea na kazi na hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio tina debanga bintu mbiroro gabana tara kora ngujokora adanga ibintu mbiroro tuansire tutaraikirania so ngoja kogendere ri usukuligiria ebintu bingano ne mirado na abantu ba CDF gechiga kero muchumbo mwaachire agotige gasi liko nya korion sibi wansenga poni tumefanya kazi mzuri so alesto ikere ndaendelea banyete kirokende okubumbaite edisho runkwabo ndinkwabo lia bukero kwebisa kidogo ngio jo kora otago korabo and that's what you are saying. You see, for lack of a better word, that is not like that's not a very intelligent question, honestly speaking. Do you know why? Because yani umugavana no debut. How can you quit umugavana no debut? Honestly speaking. Because no any primary school or secondary school omo teacher naro no debut naro. Bono ekero mo teacher chire. Bono omo se ne debuting akonya na debut na again. Surely gaki. Because a debut ne ngao ne teacher ne ngao. A debut ne ngao ne gavana ne ngao. Ekirokyo gavana no bwa. Ekirokyo wana ki CEO. So my other wanga since kwa very debut pona kuna choko besi. Is that reasonable? You know, sometimes they are realistic. Abantu mbarba kuana chingwana mnechi bali okonya kroken batanda geti bas batanda geti debut bate banga bunono nga Maangi kubali ngeno ngwadi abasokene ngakuanya korra then what do we have a debut? A debut is there for continuity. Kaikuanya korra school okora matembuye wete matembia edmase kulitaya motebe ngaki na debut yati kabalita even schemes of employment, even service of employment, you must aspire to grow. So I'm a normal person. I'm aspiring to grow. Global debut, which is over. So I go on the ngina kolire ngocha okora poni gatinda akora kindi. Poni gando moko mokonyi. Ngokonye boss yana ngokonye mugaba. So next year kona vile governor na njini chonyoro mokonyi wonkonya so that niendelee hii gurudumu kusukuma hii gurudumu ya maendeleo.
Nebo baraisi kisubukio mugusi kokwana nilio yelimo nyatubwati kama kisiasa. Tuatemire sana buna boksigo jamo lakini yabere akongu kwa sababu viongozi balibana bakwebeka mutugo tebangangu kwana bali kwa niaba yetu obwate kifuli okona kifuli mingi sana ngwande binga mwaro chekene nginde ngobwa tu abanda bona barikombwa nabarikombwa bono ngakira mbwate igoro lero ndebyo karansana tukaransana abanda bona babwata bata kubwata mugaba na muisonde ngakira bwata mugaba na igira mwambumte mwikaransana abande ngaba tebange gaba nenko nenkonde oroke gaba nkona mwikaransana so abuno ba useri unity yomo kusi lakini yesu kuligili kwa heshima tuligili umaene ingo all the most senior elected leader in this region nongwai bono ongwai nero takira atobe kama nandisu kuligili ongwai numagako ongwai nainche unomboda video ye umagako ngeli umongina channel n'abachumbe bandi abange isikuligiria ntubwate nia yogo chamu tari lasima tutualekia tribal party na mukugwana na mogende party emenene mutuale voice in that big party. In any case, this country including Kenya, we are moving towards modern democracy in America whereby mutuale vyama bibe Democrats and Republicans. Britain, conservatives and liberals. So, we should not be going back to tribal cocoons. We should be moving out. But as we move out, hakuna ubaya we can answer whatever ngaki James Ngwai. I want the senior most elected leader kuruhusiga tuongoza sasa negotiate na nduru muksito nyale share lakini abada tuko tubetele neji nguru ewaskane na ande the last month tu bona tena kubulia tata eka to tuale tribal party aba chimbe baranga tubuga o chimbe baranga tubuga ko denga boksito ngi party to Kisii tubuga aba chimbe kianda Nyamira tubuga aba chimbe batatu so abane so abana bachimbe 13 pone kiama kiwata bachimbe 13 kigamba Kenya mbona tunajidanganya kiama kiwata bachimbe 13 ngekamba Kenya abachimbe manya Kenya tu bachimbe pale 290 intuba na boksitu bata bachimbe 13 bo bora ngakia bachimbe 13 bara ngamba Kenya lakini abachimbe 13 bao so ase kiama kende batu wale voice. That's why intwe unomura and ango tebita bwatu boba our emphasis, our main consideration tario kolosi kiama kusi hapana nogo chiko soi kiame kirareta magendero yes Mokonyi hebu mugava na county ya Kisii na watu wale ngetoga ndere senge njoye chinkwana chile chingi yako lende senge njoye chinsando chenchikali go toibaga Deputy Governor, enkwana yawo niga yo mwali go chiase omugusi nereri osibo bochole onne bole motwe posubwe chisosobe chigenderete chige siasa ninki ande gati ora kwanero omugusi ntaraji kwa yo Minto Brighton atokolero moro yamono sana diswalendere yo Minto olinjagro ya Brian abolia nali avoid bono tigandi anse meko my final word amangana yebyama abantu banyugwechana nebyama mono takuna gwechana nebyama ebyama igenga bunegali kuli nakogenda etawan kogoromogati so pono ekero mwacholirwe ne gavana ne deputy ne senator omugutiga amangana ebyama mwasa utumia mwasa okolera ba Kenya konsigas usiga kuna tuwacho 2017 otuwa tikita mwani ebyama tugansa okolera omugusiye gas so ongwa etego tebango yino muntu bodiem temubekera maje oyo muntu jibili timubekera maje lakini bono ekero kyobo choriye ekibuna boniga bono gukwirane asikie kia mariko ko etikiti so ekero tebanga nkorre kananga engaki engaki ojo na linkuirana bono ndigwata kitengendo because all this time nigga stoko na ukianza kuleta upendeleo
otebe nga bano bantu ba ODM nabakorera bia bantu ba Jubilee nabakorera igo utakuwa miharibu kasi otokorera abagusi bonsi egasi nande lichi kongoteba lire nga 6 months to election bona bogonje na bochinjikia na bochinjikiama before 6 months to election to bochinjikiama na bokobu so bona dibaga ogonya gonjana mangana ya lero tukutiganya mpaka dise gwende February ya ikiri orenga ingoje gotene because the law dichi kona buligote diote banga 6 months to election bona bogotene la bogo setting agotene so intwe umugabano ngwaye nanje ekero tuwairete jukura ndurwe chanda na biyama mono ikyo tunataka kutumia kila mu tutayabanga ne biyama tata. We have 600,000 registered voters in Kenya, in Kisii. We got 200,000. It means 400,000 people did not vote for us. Pono, debenga jirumu tu vote dia mna wantu kuli go kanta kwa angalia 200, ndio 400. So ikato kolega ndio kiama. Tunatumikia kila mu. Lakini sasa uchaguzi kifika tena sasa unaru naangalia manane ya chama. Unaboma now ukwambiri nganalia ndio moiso lakini otaraika asiri nganalia mwali kari na litoko kolera reto mayo kwere morobeli oyo eso sovenere ODM simbarat na ODM mugabana lakini bako rutera na chinkwa na stalingia yengi korokia se mogusi democracy is equal democracy odabuna tobuga the democracy ye lakini ntose kurama tukwanya kuiwa ngwa kurama simbaratia anywhere lakini simbaratia rokiro ngwa enko anibona ina maskani hiyo sio simbata kido you know as much as your freedom of expression but you must make sure that this your freedom of expression does not affect the rights of the others nganubuga to busibule bukwana protect lakini busiburo bwa autobasa gutumia kumisa abande so democracy nayo tunyere nito basa gusalia so I bono dirango te data no manye tenga chane tiungira nere vice chairman ya ODM national vice chairman ya ODM bono onye chane tiungira national vice chairman ya ODM bono ekero woja okora activities ya ODM in Kisii tomotebeti tulina haja nere tutagitia atendi bono gono ODM wali Mheshimiwa, meta bonsi nigo bakurore ticket ya ODM. Yes. Ayo rabatonyare ticket hiyo ngakiora kale. Nje. Tinda hotel nganguru wane ticket ko. Lakini ODM. Lakini oro mogo yumugaba na hotel ngano ODM munde. Na hande etikiti ninjenye nyore. Iyo kubuli bogaba. Iyo kubuli bogabana. Take that to the bank. Na kubulinga ki honestly speaking mwagongeri agendera obuseneta kiano ali nando kolire tamwe ya moyo yoka anuma teketa bwa kolire tamwe mutora manya bindu byonsi yakabira ndiyo kumanyebi agendera byakole nando matana na mangana ya masikuisho mataka kwa bere bunge emyake bere ya nchitamu bere yoka nyano pension asa mwakati agendera kole atanya pension kyo mwagongeri is our senior mwagongeri na bata keire agendere tamwe yo bosene tata boke anyore pension yaya kolere Kenya gasi ne natimu atimuke umongina jana ndio kolera singe sana sa women rep affirmative action vintevi hivi mimi naomba aendelee na kazi ya women rep inje na kolera singe sana kuno David Gava so ngenderere ko Gava Mheshimiwa Mheshimiwa Deputy Governor ngana yo mwali ochinsa cha tutigire oyo mtu Brighton amanya gukora morobelio. Thank you. Bia mona sana. Taito ko batebi ngambia mona sana. Asio buchimti mwangaire yo kwera manganane yo bugambe bwagusi. Ntagite kubura ligana lya ndio moiso intuna bagusi. Tusikane na ntumanyanga obugambi Nyasaye okurwa. Tumanyanga aseboniga Nyasaye omuntu atoyeta agambiro abagusi no mugabano ngwaye nero wakire tukikura nero wakira magu nero wakira maguta tumusike nanjye buno mukonyi oye
nanje monsike ende pono gaki wana nyitinga kira maguta kondo namba ibere tusikane na intwe tusike bali bande na bali bado cholete tubakorere gas siasa una amanda gatebete linde usiweke kwa roho sana tusikubeke roho yani uwe na uchu hii siasa ukuja na upita tushimiane na tupendane. Asanteni. Omanjo marigeria no mutegereria itu twasangire satwagachagete no mokonyi bwomo gavana bwe county ya Kisii nero sangire birengere bya nkagirite bwe seminar kwa mumanyire buya anene karabwa ateganga yaye yokoriye kirugo kyo gavana bwe mwaka wocha mwaka w'ibirune merongo 22 nande ningo kubona ntokore iga rinde gyagara rero ndi ntunde yaite ntanga nitwanyorana Kisii TV amo cha kuroro ngorwa gusi inde twakoraiga nande ntokore ankikande katuranyora barai au usinando mo deputy governor kero araira na semesa yaito ngongo kubolo nyara gokwenda gotorigeria TV yetu Jones na gotorigeria yani gototegera sijide digito tingweba wakerambu ya mono bonsi bali bakora umuyigoyo onyara gokoba successful gosonya gokoba senjira ya bene chi director chito chi radio ni director chito TV twabakirembe mono aso koro mu video yo koba successful to itko yarero ngongo basabira munyana mo gotwara litko ligia titabwa dibirukunyo binde byonsi. Asante.